With the TTAADC elections just days away, the political landscape in the 11 Maharanipur Teliamura constituency shifted significantly on Friday in a major boost to the Tipra Motha Party. A total of 136 voters from 50 families officially resigned from the Bharatiya Janata Party to join the Motha fold during a massive market meeting at the Maharanipur. Chini The event led by candidate Utpal Dabarma served as a show of strength for the party as it intensified its campaign ahead of the April 12 votes. The new inductees were formally welcomed by high-ranking party officials who presented them with a Tipra Motha flag. The joining ceremony was witnessed by a large gathering of supporters and several key leaders including MLA Manav Dabarma, Manihar Dabarma, President of the Tipra Women's Federation Mahendra Dabarma, Block President. Addressing the crowd, candidate Utpal Dabarma framed the upcoming election as a battle for survival. He emphasized that the party's core mission remains the protection of the rights and dignity of Tripura's indigenous population. The election is not just about its seat, it is about our land rights and the future of our people, Utpal Dabarma told reporters. We are fighting for the core demands that ensure the Tiprasa people are no longer marginalized in their own home. Lamchogo, Night Joda Kabang Dao Tebusong, Sang Tini, Fongismin, Faisok Pajak, Yango, Maharani constituency, Tipra Motha candidate, Sir Diom Thai Bini, election campaign of Faisok Pajak, Sir Pulan Saikanadi, Taklevision, Ochong Marinote, Tipra Motha ground level of Booms or Tipra Saron supporters, the Mothani Party Tabu Pongito. 11 Maharanipur, Teliamura, ADC constituency was Simia. Enter Tipra Belto. Habagarana Hamzak Nai, Tipra Matana Hamzak Nai, Ha, Pindofana Hamzak Nai of Bangu. Anghine overall 90 plus. Tabuk oro nugui mono chung sakbai thang mokol boy oro kabang loko no phaiman jagi tongo obon bisingo no chung thanai sapta kaisa ba hati barsan jor ro nugui mono o constituency was especially kisa kesa kereng lai mono to political violence man nugui tongo aburong the law and other situation bung hai jora to tabu naidi ang to za phai join khaibe mani officially thanai 25th of say 25th ang nomination file kheka 26th to scrutiny ang asuka 27 is means ang ground no file ang ground of file yak loku nomti hai bulai tok like except one incident aba belekan unfortunate ang kesa mazraberia bini bo right bo wrong hinai but yes ang kaisa koksan musungo asuk horo tangi aza thang sogi asuk si aba public no wan suk to arte kaisa sung mungsar omong tongnai Quebec nai bodol opposition but Tipra Motha ally no mane BJP tabuk to opposition no JDC chong maribo obnote borok oma hakin obligation doi tung je Tipra Motha ro 5 bochor jora toi je elected members tongnai ro MDC EM tongnai ro borok Tipra sato farong ni bagi kun developmentally samung tu biya but Tipra Motha ni kaisen khorang tongo Tipra sarong survival and existence bagi fight khai tung but abu bai sime da sin Tipra sarong ni tabuk je survive khai tongnai present moment abu enough da tang karon development bo side by side nang obo hai o controversy See, Naidi sing development against here. But sing hasakawo existing yang commodity thanan what is the use of the development? Akok sing sable sing sanman sing Chini own hawa
जे हाओ Chini om thani thik like je hao Chini chuchu song Chini ancestor song Chini mafa song Muni langka kap langka samung humung khai langka borok thika baksa fobjaka baksa sokjaka o jagao जों गोथां दंगानि मुसुंगु side by side in development bonang therefore Chini fight constitutional rights ni bangisi Chini fight land rights Chini fight direct funding Chini fight kok Roman script no Roman script is hinyani no si because tabuk ni the existing halogoti prani sung darugi mandia sung komor nai no komor nang nukhna gabang ma ha even kesak ni jarawo generalized khlai sekjak mani 10 la sungno bas bandiu I mean kesak ro 10 ya kesak ro le sungno bas bandiu fiaba BJP ro le ain pass khai Chini haro sek nai nang nukhna le bisram goncheri ta mongkha likewise aigna niraida ne Bharatiya final khini yong ni slay bangi thanga naijin khoyo thangnai di oilan pu thangnai di agotla thangnai di tabuk a 10 no boza danani bor kaise headache tongaisi therefore borok tabuk TTAADC additional aim khlai tong bor mokol kaijak tabuk tumung BJP faika hangkai without any doubt borok kita khlai additional sabai tai aro jagao je migrants to yeah illegal migrant final bo diary nai they couldn't doubt kriya ge tabuk tomung no Tipra Motha te waisa power of hake edisi chomore ni yagulo abuni yagulo Tipra sa accord je tripartite agreement khailemen abo bus chances jatong bus joroti bus kamo implement na bakak lamat to जों demand खायनाय से जों जबा खायनाय से नोंले रिनाय से म क्वेश्चन आनो या म क्वेश्चन बीजेपी सुनाने ना बरक की रिनाय दे दिया सा बरक साइ दंगो जों तुमुं एडिसियो फाइगा रिनाय फाइलां मालि आखै तामुंनाय ना सादिबा 10 বছর নাকা 100 বছর নাকা তামলাই সিন বড় vote rekhese manai pu vote rekhe mai aba keno chief minister open ni side obnati Tipra sar no tam bai ko jar mung mo bandi mo mo ba tam thani satta phone kok se 5 plus mane ang thang ma ke rinai ang thai ma ke riati adiba so public ro bujna nangne mo kok land rights belai ni important tam gange Chini ADC area no safeguard khanya ni belai khera important जों तो म constitution नि फादर सान याबले constitution नि बिसिङो से संसा ते कैसा कक नाइदि alliance खायना नि सीट रिनाल सिन important या नां का कैसे जगन बीजेपी थानाय न रिग्रा दिबा जो मानार नांबले मन से हाबो बागा साइ तंबले at least काइसानो पुनो नों थानाय 23rd थानाय मास 23rd do the last assembly tongmani a salo phono nora kaisa bill pass khai funuk di khayable boro dumung khai kan kai sing elai sakamu abni binang so city ni bai important na ka entity ba BJP thanai nang rigra di ba mo khai ria nang bodi khai jari nai sipo ri do ap simi ablasa so Tipra sar tabu 1918 ni Tipra saya tabu mo ni Tipra sa जों खास सिजा जे बान्दिना तं बान्दिखा जों ते बान्दिजा सर पाइथाको 12 तारिख इलेक्शन नि बागै अफ constituency नाम चाहिँ लोकरङ ताम कक जार मुंतंनाय आं आनि साक्साइ चों नेंगै हाबुबा गारा नेंगै खाबाय खुगबाय खलयै फाइनाय 12 तारिख एप्रिलो के कैसा तारजिगा ति खलयै दाक्ति जाने पोलिंग स्टेशन थांगै Andra samar kathang vote dinani tui abuna ni koi mung tonai because ang tumung applying ka bani apply ya habo bagara tumung apply ka habo bagara apply ya abo hate dofani apply singnai jini thinang ni apply singnai bela kana belai hambai sa MLA Manav Debarma urged the public to remain steadfast in their support, highlighting the party's legislative efforts to advocate for the autonomous district council's interests.
Manihar Dabarma spoke passionately about the role of women in societal progress, asserting that women's power is the backbone of the movement for regional empowerment. Padingke tabuk sing Chini Tipra Motha ni Women's Wing hai ke ba TWF ni President Madam Manihar Dabarma jang boy kok salai ne Madam Pulen sai khna ri tini oro bongsa jorti lukorong ni bangmari ba suppose nugui tong Tipra Motha no dai o constituency ni candidate ni bagai belage hambai Chini Khorang habandok no 11 Maharanipur Teliamura Bidan Sabha Amcha hingkai lai thangnai 2023 angno batai oro 27 kolar oro wana jaknai kitchaphan kare tam male o 11 Maharanipur Teliamura agibo kaplai lai thangnai 2021 batai purbo Chini borom ganang komal koloi boro batai kaplaing thang a jorawo Chini Tipra Motha Party songchadrobo chong maring mase kaplaing hungkai tabugle 5 years so cererok achai khangkai kokman drop ngasari opori drop piaba Chini Tipra Motha hangkai 5 বছর no BA pass kai paika political tam male angwan suk nai mani a jorawan na TW committee khajago na oide committee khajago na block district khajago mungchapun kari phia ba apro se kaplai ngai thangong kai tabuk jeng songmaring ya sinise sara Tripura rajyo sudi 11 Maharanipur Teliamura ni kok ang saya ang SA TWF ni presiden ngai ang atai stasi ni kok se saya namujung karon sung agi ni simeno Chini buri botol bumaro TWF sung group baglai sara Tripura rajyo ono Chini kam khlaijak yakaba fil khaijak yakaba sung jotto jagana সংগঠন khaijak Chini hingke o jorawo sung tini nokha ang tini orosimiya oboni saka prem singh urang bisi abobo 11 Maharanipur Teliamura kolayo aro ang phungo thangai aro meeting khaye aro ni bisi ni jotto Chini rangsak ni Tiprasa takhukte bokok jongbai bokok salai kya meeting khlai lekya bongne aro mungsa wana jaknai kari piaba borok sawo Chini aro BSC chairman to bongni kami wono gudai kami bongne aro BSC chairman to piaba BSC chairman ni nok simchi unnoyon सबका साथ BSC chairman का विकास इनका सबका साथ जन Tiprasa का विनाश आरो लामा करे आंगसे लामा करे थांगो तिनी आरो आंग कोई बार जे न थांका आनी विधानसभा एलाका पियाबा तिनी लामा करे थांका एमन लामा रो काक बाइख्या सित्रा बित्रांग बाइख्या हंकाय Chini Tiprasa तामुगेले बुद्धि नाय बरक सावो Dili o hapang borok Tripura bo hapang borok edisi bo borok hapang khainai bahai kai khainai nang tabu bose nini mukhyamantri se 28 ta o 30 ta jidi nai hi sau nini arani MDC se iPhone bag nai pu buini boh ko kai maise masaya iPhone bag cover waje di Tiprasa ro tong thok tong lai di hinman kok se blabu yang ka Tiprasa ro ni elaka ro tui ka hamma nang ya tui kerui dispensary obithi kerui ringnok kaham kerui ringnok tongo tisar kerui tangi dibbojuti khulok ya Tiprasa elaka ro khai tangi English medium convert khaya ang proshno khaina nini general area যেমন municipal corporation গ্রাম পঞ্চায়েত আর খাইলে বাংলা মিডিয়াম ন ইংলিশ মিডিয়াম কনভার্ট তাঙ্গই চিন আর খাইমেয়া চিনি সারা রখা রাং পয়সা করি চিনি সারা রখা ইংলিশ মিডিয়াম পড়না নাগিয়া বড় খাই পড়ি না নন খাই রুমান স্ক্রিপ্ট বাই নিনি মানি কবরক ন আং কথাং তংসা গরি সিমায়া হেনে চিনি boram ganang mukhyamantri o rajyo ni sau hangga bahai ke bo bini dol bahai ke disebut mana angla wano Tiprasa rok tabuk 5G ni juga asuk buka kerja budi ya Tiprasa abni bagai Chini boram ganang
utpol de porma di omthai bono o 11 Maharanipur Teliamura Chini hani bubagra bono ojaga sus kai je ADC constituency batanya ni bagi songori mari ang bubagra no se belai ka hamba te kulo maya par karon bubagra belai ke siu belai ke buju bo jaga bo constituency bo borok no rikangkai ajaga sabui man bo borok sabui man o jaga abono belai ke bubagra si aboni bagi o jaga ni joto 11 Maharanipur Teliamurani o amchai Chini Tipra sa rangchak ni Tipra sa takok te bujo belai kheno khakwa belai kheno khagana abni bagi lai thangnai bahai na ano kabang ma bot bai borok ang jodio pailia obo general seat piaba Tipra sa elakaro la ang jidija tabukle sudo Tipra sa elakaro simise ADC constituency kai easily babe applying nai abo nichinto karon sing abo saimano chini bumarok chini buri rok ngai lokhi chini buri rok ngai judda sing nogo bo judda khayo chini busa batei bakra jak bakra busai busano sugoi chari nokongni beba thamoguse sing rajnoiti nokongo phai o nokongno mosangri phai ngai je jaga o chini buri rok lokhi rok गोबां सापोर्टार गोबां पार्टिसिपेट गोबां सापोर्ट खायो ओ दल कोनो दिनो सेनै सेमानिया आपनि बागै जों 100% 11 Maharanipur Teliamura bo चेन्नाई जों all over 28 ta सिटि बागै आं गोबां साया बैहाय 30 ta रक साया 28 ta नि बिसिं 25 ta जों जसकै पनो कपलाय नाय अब त कुनो सन्देह गरै 100% कपलाय नाय Tangan ke Maharaj ni party sosme kesa ningya. Agi ni simino sing laibuma naik ke sini Maharaj ni laibuma coba khai hariya ko. Omahai no sini Teliamura Maharanipur tini kebelayang nai 100% sini Maharaj ni thancao jotono haikya atini nukhana je kisah misah tongabo tini party ko join keke ajaga oto Maharanipur sing 100% kebelayang nai. Mahendra Debarma concluded by noting the deep-rooted ground support for Tipra Motha in Maharanipur, claiming that the mass defection from the BJP is a clear indicator of the public's desire for a regional alternative. Cerai college of Paritong Cabo, Kia Subas, the Manahusana Cabo, Maya, Rina, Hotezagai, or Sakai, Parijaka. As the election date approaches, this latest surge in membership suggests that Tipra Motha is successfully consolidating its space in the Teliamura region, leveraging its platform for Tansa and indigenous land rights to challenge the national parties. Long live! Long live! Long live! Long live! Reported by Nelson and Boyer from Teliamura, Chini, Khorang.